Ebi bigambirwa Samson Kahima abiri nabugana habazire n'abana baba barukurenga umurikinana abarukushashurwe bishare by'amashomero ahansi ya Kahima Trust Foundation. Umuntu nko kubakorera echo konko kare mutine mutuma go kusima akacaba mwamuri mu kanisa musima ruhanga ubundi kureba ecuma yo mukorerwa kungaroho n'abatija mu kanisa kwija kusima ruhanga abwe cyo cyonci bakorerwa mwene cyo naco mwegwe kugira umutima go kusima waza kuburyo munsi obo ine kintu ekikutiro munsi cyo kumanya ngo no chikorera cyo kweta papa buko tino muntu kuhinga musiri kungwafira tino muntu kushubura ngo atagoba soko amagoba gito no kugira ngo tuhasente umwana hiki kandi hiki kurungi zero Foundation igikatandikwa heka ya Kahima n'ekigenderwa cyo kusima mukamahabwe birungi byabahire cyo mugishamurungi nari mubi abo bazira tukwatara ku kiro bwingi naba bazire abatine wero abazira abamubi tubakwenda kuyamba abana babo na munumu n'abashisha bamwe mu bazire n'abana barukwerwaho bagambira ko Kahima Trust Foundation ebatire mpaji Nashaba Kahima Trust yicheza yanshashura fees now right now nizo musinyafo enshashuriye fees bakasinyafo ahingambrebe mbase kushoma namara course ya electrical engineering bara University of Science and Technology azira abandi Kahima Trust kwatireho nimwe mweyambe mureke kushitama hamwe mukagira Kahima Trust eriyo nimwe mweyambe mukoresa amani ikazanyu zitunguke gashakwa mayi kwatwakire.